So nara guys, kung nabasa ninyo, so pasensya na sa akong lettering kay di ita master og lettering. Pahibalo dili pwede manguha og mga ijok. So kani mga ijok guys or kani himuong nata. Kawatunon kini dining lugar guys, mao na akong gibutangan kay amo man guni binantayan nim kuana diri gamay nga yuta unya gipangawat ra Manila god. So kana ijok nang naa dia dito, mga ijok to dito. So mahalin mo guni siya guys, o mahal ni siya palitron. Dayon kasagara diri sa manguha dili taga diri. Dayon mukalit ra pang hilabot ba nya way pananghid, so dili mo na maayo. So ato sila lang i-correct. So guys, ato nang gibutangin ana guys para daghang kawatan diri. So nara guys, kung nabasa ninyo, so pasensya na sa akong lettering kay di ita master lettering. Pahibalo dili pwede manguha og mga ijok. So kani mga ijok guys or kani himuong nata. Kawatunon kini dining lugar guys, mao na akong gibutangan kay amo man guni binantayan nim kuana diri gamay nga yuta unya gipangawat ra Manila god. So ijok nang naa dia dito, mga ijok to dito. So mahalin guni siya guys, o mahal ni siya palitron. Dayon kasagara diri sa manguha dili taga diri. Dayon mukalit ra pang hilabot ba nya way pananghid, so dili mo na maayo. So ato sila lang i-correct. So tara.